Kiharo-ini giki kia muingi kiria kiri itura-ini ria Starehe Thika nikuo Aikari a matura ma Starehe, Ofafa, Ziwani, UTI na TUDC magomanite magitetia kiria marauga ni thirikari kwambiriria gutabania maundu guku matari na mundu uramera kiria kirathie na mbere. Igwa ni nyumba cirako guku na tutirerwo atiriri andu aria othe maikaraga guku Ofafa Starehe magacoka marigiririe ku magathie ku ndikana wanyita na nitwagire kwirwo atiriri kundu guku ni kurako nyumba ciako na njira eno na marihi magakorwo me mbeca ici nigetha ri tu negotiate tumenya atiriri ka andu acio ni makona mbeca icio kana matiko maundu tutiramenya ni atia mahana nikio twetanite haha umuthi tutire na haro na mundu tutire na haro na thirikari ithu ni turenda maendeleo no kindu kiria turenda muno makiria ni mĩbango. Umwe wa maundu maria maratetia ni kuirigwo gwa kiharo giki kia bustani makiuga ngwataniro yao ya Ofafa iri na ngirimiti na thirikari ya Kiambu ati gutire tabarira ingitwarithio guku matagiritanitio na gavana ni mutwarite kinya hau kiwanja-ini kiu ndamunie ni hotungenda gwakirwo na riu ni hakite hagekirwo mabati na tondu hekirwo mabati tiritwo na ni twaiguithanirie nao ati Ofafa gutiri undu ugekwo guku tutaiguithanirie nao kuria faya ni kuramomorirwo haha Kimiri na haramomorwo muthenya ungi haha no harairigwo yona maundu macio uguo mokite na njira ya gutumakia. Aingi a Aikari aya mari na ukuru wa makiria ma miaka 70 na marauga guku nikuo moita micii yao na gutire hindi mangitikira guthagathagio gutari na mibango mikinyaniru. Taenda wapi na hii wachocho na nyede mokoro muno siwezi kukubali ni waje kuhangaika na wajukuu. Ni hakinyete kahira riu wa guikara thi kwirwo uria tukweherio kana uria tukuheana nafasi uria nyumba cigwakwo ihana atia mitaratara ya mirihire mitaratara kuria andu mena biashara ciao na cioski ciao na maundu mao maingi muno guku tumenye uria andu mekwibanga. Makiria ma Aikari 8,000 nio mari matura-ini maya mombite ngwataniro eno ya Ofafa. Nyumba ici ari iria ciari cia kanjo iria ciakitwo ni ruhonge rwa housing finance iria maheirwo rungu rwa muthubari wa Thika. Twari kiriko na governor ati guku ndagatuthariria tutarikiirio nyumba iria atwakiire haria na twirwo uria tukurihio nyumba icio na maundu macio mothe. Let us exhaust dialogue and conversation. Hii serikali ni ya conversation. Are we together? Tumalizie hao watu kabisa. Sasa ikifika pahali hawana jibu, saa hiyo tutafanya maneno ya kotini na maandamano na nitakuwa wa kwanza. Mubango-ini wa thirikari wa gwaka nyumba cia thogora wa thi mweri-ini wa 11 mwaka muthiru, President William Ruto ni aruguritie itena ria mbere ria waki wa nyumba 975 mugunda-ini uria wari wa nyumba cia thirikari kung'ethanira na kiharo kia municipal gia Thika. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.